Stvorio sam farmu iz razloga da ljudi shvate i da vide da se od poljoprivrede i od stočarstva može živjeti. Ovako ovaj web dizajner i vlasnik transportnog preduzeća u Švicarskoj počinje priču o razlozima zbog koji su se on i supruga Slovenka Lejla, koja u 7 jezika koje govori intenzivno uči i bosanski, odlučili na uzgoj ovaca. Zbog projekta farme obišli su Evropu, a njihove ideje i želje napokon je razumio slovenski arhitekta, dok je tehnološki projekt urađen na Veterinarskom fakultetu u Beču. Jer u zemlji koja vlastitom proizvodnjom zadovoljava tek minorne potrebe za mesom, uz ljubav prema životinjama stočarstvo mora biti i ekonomski isplativo. Gdje god smo tražili, ljudi kažu izvinite, pa ovo nije štala, pa trebaju ti stubovi, pa treba ti ovo, ono. I mi smo rekli ne, mi ćemo raditi ovako. I na kraju je bilo drvo iz Bosne, je li tako? Koji išao u Austriju, pa iz Austrije u Srbiju, pa to je bilo takav proces dok smo mi dobili ovo što smo dobili. A u štali u kojoj je blizu 600 visokoproduktivnih ovaca, koje mogu ojaniti do 6 janjadi, čije se potrebe prate preko čipova, sve je podređeno njima. U pripremu silaže, čija se analiza na više od 500 parametara radi u Budimpešti, uključen je nutricionista da bi ovce imale kvalitetan i kompletan obrok, a hrane se po sistemu hranidbenog stola. Vi u klasičnom stajskom uzgoju, u onom uzgoju koji smo mi navikli ovdje da imate jasle, pa da stavite ovcama 3 bale unutra, 2 bale završe pod nogama. Znači, tu je ekonomska isplativost nikakva. Ovdje vam je situacija da vi definitivno iskoristite sve. O ovcama i njihovom podmlatku brinu 4 radnika, najviše vremena i oni vlasnici provedu sa janjcima zbog kojih je kupljena i mašina za dohranjivanje. 2 dana i ono jedi na aparat, samo mlijeko. Ima čip i uđe i jedi. To i oni vole ljude puno. To su isto mala djeca. Kompletan proces uzgoja pod budnim je okom genetičara da bi se čistim održale krvne linije i genetika rasplodnih grla, a njihova matična stada našla su svoje kupce u svim krajevima Bosne i Hercegovine. Pokrenuli su i projekt križanja romanovske sorte Suffolk, te dobili krupnu ovcu koja u prvoj generaciji daje 4 janjadi. Pošto smo ukrižali, znači, najveću ovcu sa najplodnijom ovcom u svijetu, radimo malo na genetici da za nekih 10 godina napravimo jednu našu bosansku autohtonu stajsku ovcu. Uz planove za budućnost, sadašnjost je ono o čemu posebno vode računa, pa uz uzgoj matičnih stada u vlastitim objektima prodaju meso, ali i vunu te đubrivo. Planiraju i pogon za najsavremeniju preradu mesa da bi zatvorili proizvodni krug. Tako će znanje i novac, ali radne navike stečene izvan granica Bosne i Hercegovine iskoristiti na najbolji mogući način iz kojeg svi zajedno možemo naučiti.